ngabo mneikufundi ya tore ya guerre civile tsihale yabo twende ndani uliliya mjomba hangu shafta tamazuru sina humransi yange komoriti ya amani wajuha wajunda yatima kutoka hangamia shema na wavuka waenshi hata na leo abaka komoriti ya amani abaye siri yone amani uribeli yao ne wayo ne sarma dunia chawana rogo mafiti bakumbuka tuzo mdadindri ni abongo loriba ya ayyuhal gumbes tilo shangaye kari hezambabizi leji tamsona haya intellectuel bidon vide na mesu ala inu tadhani wajihi msurongoza msadie haubelu kila marumbo msurongoza wawe msurongoza emalaba yayo na heba ngare joho mtabwe ho hanywani Allah ya parola alituno komorile wo warungu waduka utsinzana asababu kilo ya msohole lolo komorile wo warungu wao tayari mruya uwe mwananya au mruya zaye mwana ya muwe yafe asababu kilo ya msohole shahada an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah izo yamba tindami wa komori watukufu sheizo ya zamba Saidi Haruna ikao wajimdu ahli mashawiri wa Bet Salama Aye maana alijuha bashinushuwi hindi. Idalilu ya mvua de maingu. Chaque jour qu'on dort on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Voilà. Mais très cher. Lengawazija, lengasjanwa, lengasjanwaz, lengasjanie. Aye sheo shatendia hunu duniani sheo hindi. kabati sheo kao nguo hamando huwa ho wandu wa ilmu haukahe na mru yango harumao ondo wakataya ilie mru yango wajau ay hatwari ya hunu duniani hatwari hindi isonga sabnu temia haba ukaba nunga wandu wa ili wa khatari hunu duniani mbidi ya fundi na mbidi ya tabibu wakahe na mzima dawato fikiru kotu mabala kabati raso ulaba yabo ngo bo Mwenyezi Mungu yati Mwenyezi Mungu ati mtine baraka yabo wezo alimu mwanadamu hamandoi bano kamda tuhengu wa mrukansi shtojir wallahi alazim Amerika au hatende ya behewa nungo hindi ya ladhimu ya kenizo bano hena mru yare ndo usoni ngebido ya dojo kangu tuore mazinji na hizo mtendo au hunuzo chawana rogo mafiti bakumbuka tuzo mdadindri ni chawana wa ngazi jambo kamdu tudwa sasa Tanzania ai meata abala kujarabio kani eulo na ulezi ukana shibra hindu ka wengine ya dhamana ya ukiritike wa dehelo azile zabala ega mwanzo bali sehunu ila upamwa hasaf ila hende mno ele bailole si hando kababwe kalire ngo we unga joko mrenso wadu imkomeninga ngomandori nshije galjure ngapia kebano abaima ulama usui do wa prepare guerre civile ai kalamu yinu mwijaribu wandu hindi na ndongo zoba na ama wafano siasa no wala harma sempade ziraji na rititabu hene amani yehensinu d'accord wajawi mkini haika wateze bekaba lirenge wallahi alazim ngejure nda hurabu haraka kama nkarjatimizi wandukume arrêtez parce que banu kartumye ngari mwambiaoni ya kweli huu ni binadamu hansu ukana enda hata abu mwanadamu ndongo mbili za ujiri izan ngarjuju ka harma mabaya miji au mabaya malaho shaholiho wanuondu kwa Mwenyezi Mungu afanye ili heni banwaje ukawa toka wema wa ukubalize haki za hao zirarilwa nwe masula hao njiende nyuli ekaga bwabonga wenankili sinahambaga wenankili Juma kalamu kao hijaribu banu emru bikayo hadukumela mjomba hao hudo mfanya rendi so kula nezi twa namreleje twende ndani uliliya mjomba hangu shafta tamazuru sina humransi ya ujokome ya mjomba hangu shafta tamajor sina humransi subhanallah bahola mjada namfanyie zoba he abaye siri ay makalimanu ngana nwao nugo hindi ilo kalima wekao yengerdo ansari zagalie henu jowlwana dive bakabati mahakama yengala nzore neda arimrati kome mjomba heba ngujo pache hitsa mzelezi wona Usilamu mrukadonu sureda muya heba sha usilamu innamal mu'minuna ikhwa siwa islamu siwa na nyasida mzima rati kome mjomba hangu banjo mkomea na banwa kamranda buwa Nungu hamadi yo abo mrabao mwiso
message wewe haiwasili idhan henye yojo uloya na dibe bakari sina daula Wanakishirende. yode message bajrafilu ya jaka urinika hazao tota fitina na huimila madhalimu hatensiriki yabonari narimane wakumuri watukufu eske yo kivo maana baru kuja mauti dibe kahareza yoha jalata isufai jihadi mjomba hawo bajrafilu gurendo nayi twende ndani ulilia mjomba hangu shafta tamazo sina humransi habango joka uhima umdibilie avawe jamdibilia na muhure jazizo ni mweshele zize mtume sallallahu alayhi wasallam habaukaya unsuru akhaka dhaliman au madhluma nusuria mwananyuho ikaha dhulumiwa hau hadhulumu mru ata ngabasuala muhimu amru wa siasa wemrihinde wala mru wa siasa wa mru wa shonga kumrusu jorongowa wallahi alazim wasalima mwenyezi Mungu mru jotonge sensi inu njahar mabaya wallahi ngujo kaina firauna ukakabati nsi dunia nianza amana amandeti yatu inu esalamane ama ningiyomba ni hahon lopo shola haho kubo mne kufundi narishindane shala rikena bahanu domen reserve ka inurisi njiye timbe nafasi na mdojizo mwambao baba nukasinezea akili za hatu msiridhulumu mrudi mdoka nsimwe mwe ripaswe zitwa neke nabo mwaridhulumu ritana mruo rivo shalea jajo kubali nominasio ya bwizi zija matoni jajanze si dini si dunia si ubinadamu kabati walonizo hayhat izo nongo zabira zanda zazo balia ya doktora yaho mwede waitarma maji udohunwa bakar tuona kanga wana ankili ngo ya amani hoiminya mbandongo nyangu botonda wa utsoto mbandongo bala ba bojo amani yoshendi ni bomne kufundi hatujimana ya amani na salama kabati nsi ya amani na salama ya tende Komoro banunsi hadisi obishi nsi hadisi ya party wala nsi hadisi ya siasa ona hata yeka tojorongowa hamama na yatu ubona hanywanyi zahan latije oronu wa hausiwu huimana hao ya tungovudula wa mji mtukufu wa zahan latije kari tuyenge mwana hanyu shana mbalukaya nganyi na zingama maburunku ya toho na haya meata wabama wabu ngaudhamanizo ambao ngamzambo watimaka mzambo ngabidhamana wizu na mbao mtume Nuhu hakamtume Noha zamana kafiri wa shukran